ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مرگ بر تو رحمانوف، مرگ بر تو. Bunlar bir gitse yani. Ayak kısmını kaldırmıyor. Ayak kısmını kaldırmıyor. Tamam. Baş tarafı kaldır. Tamam. Yok. Dön. امام علی رحمان شرمنده شید مردیش در مبارزه نشان نداد خطیط یک و یک شما Surat, fakat surat.
Yani hani bizim başbakan, Tacikistan Başbakanı Muhammed Rashid zamanı böyle yaptı bir şey var. Yenge onlardan gidiyor bir şey. Peki şimdi buraya geldiğinde burada bir müezzinle tanışmış. Süleyman diye bir adam var bir de. O gün bir pilav yedirmişler. Pilav olayını bir anlatabilir miyiz? İşte kişi böyle hoş güzel gelmeye başladı. وقتی که ما میرفتیم در اونجا Bir şey ismi. پدر من دعا کنیم که از دروی چهار میگرید که من دیلا دارم در اونجا باوری همه گروه در درآمدگی به همه بودیم اونجا سرای مرا چرای خودسالی مرا زهر دادن خواستن که ما را اویلوی بکشن پرانند قاتله که شوهری مرا پران این فقط امام از دست امام علی رحمه الله به خاطری که او حتی از جسد شوهری من میترسه از جسدی که خواب از امام میترسه که تاجیکستان نبیاریم لیکن من البته بعد خودشی چپش در شوهر شوهری مرا خواست بکشه چهارم دولت بود که شوهری مرا همه یعنی پلیسا قبیدن حکومتی ترکیه de ما با پرزیدنتش خط کرده بودم محترم Çocukları yani istedi ki ben size yani doldurma falan böyle şeyler getiriyorum. Sadece o kadar konuştu. Çocuklar yemiş miydi o yemeği? Evet. Çocuk gece içinde o yemek yani bu da Abu Bekir olarak bu kuyusun. Abu Bekir derste oturan insan Yani. Bu arkadaşlar buraya muhacir olarak yani bu دسته کپل کو ne zaman yani کپل کپل Çocuklar da aynı şey. insan yani. Hepsi yemiş ya. Bunları şimdi hastanede Hepsi değil biz ikimiz yedik. İkiniz mi? Amice bu. yani bunlar eksi şimdi hastanede de çıktılar götürüyor buraya. Hayır işte. Osman Ali. Bu konuşan Ben Ebu Bekir. Ebu Bekir. Mina Ayşe. Emine. Emine. Yani biz Müslüman arkadaşlar yani ne zamana kadar bu gibi yani bizler yani ölüm yapıyorlar. Bu ne bu Türk arkadaşlar biz sizin yani bir Osmanlı parçayız. Neden bize yardım yapmıyorsunuz da? Neden bu gibi yani ne kadar bu kadar katran? Baradaranı eğer hem xil xor zor meşeton, xezeton. Vallahi xezeton ki hem xor zor meşeton ki in dünya ki hem yak saat ase. Lekin umriman on dünya. Çime metasın. Herkese diyor adamlarda bir yani şu yapsın yani Nuri yani Cinayeti kimin işlediğini düşünüyorsun? Ya da eşik. yani biz her zaman haberlerde yani bakıyor bir sefer burada Tacikistan destek vermiş dosya burada istediği adamlara Dubai'de adam çıkmış burada da kapatmış sonra çıktı. Biz yani bunu biz bakarız Türkiye Cumhuriyeti ne söyleyecek yani emniyete biz inşallah yani insaf ve yani biz istiyor ki Türkiye bizde kim bu katili yani katıldı biz onu istiyoruz. Bugün biz ne buraya gelmiş biz gençler Tacik gençler bu zulmü istemiyor yani. Ne zamandır Türkiye'deydi? Adam ما یک سال
این است انسانی با شرف، انسانی که خداوند عزت میده. عزت از جانب خدا است، نه از جانب یک شخص، نه از جانب رحمانوف. کسانی که غافل هستند، کسانی که جاهل هستند. فرمایید. Allah rızası için. Fatiha. Fatiha. Muhterem Müslümanlar, Sevim annemizin mezarlığı Necati Bey mezarlığıdır. Beyefendi, Allah'a ve Resulullah'a inanmış, iman etmiş, iyi bir kul, iyi bir komşu, Müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? İman şavhari şikasti emomali rahman ve ba emomali rahman zolimi jogi mojuyi haram ve خیاباتون بندین بیاین هم باشیم جمع باشیم متحد باشیم و این چونین رحمان و فی رزیل را رحمان و فی کذاب را از بین ببریم تا اینکه یک حکومتی دموکرات یک حکومتی آسایش یک حکومتی اسلام دوستدار داشته باشیم برادرای عزیز از همه شما احتراماً خواهش میکنم جمع شوین دستی جمع شوین تا اینکه این قاتل رزیل را و کل دنیا آشنا کنیم این از رحمان و فی قاتل این از رحمان و فی دجال این از رحمان و فی کذاب این از رحمان و فی که این چون این طفلها را پدرشونه و ما برین فرزندهای تاجیک پدرمون از بین بود مسلمان adamları öldürdü. Birincide zahır verdi, ikincide öldürdü. Bu çocuklar da zahır verdi. Bakın arkadaşlar ne kadar bekleyeyim. Hepsi dünyada diktatör cumhurbaşkan, hepsi dünyada bu kadar zulmü sitemı var. Bakın bu şehidi bakın. Allah Ömer Ali kuvvetini bugün bu tabutta şehit makanda bıraktı. این برادر ما درآمد قیام کرد مردم دعوت کرد حکومت گفت به خونریزی برای خوبی ببروین مردم بتین مردم ظلم نکنین حکومت در دست مردم بتین نیت ما چی بود نیت ما فقط استعفای رژیم امروزه را ما طلب کردیم به یگان قطره خون شما الله شاهده ما در همه جا برآمده گفتیم به قطره خون
شما میتونید اینا دریافت کنید، ثبت را دریافت کنید، ببینید، تماشا کنید. ما روشاد آزاد گپ میزدیم. به قطره خون برطرف شین، حکومت در دست مردم بتین. نیک چیکار کردن؟ برزید ما چیکار کردن؟ اینا فرزندوش زهرالود کردن، قتل کردن. خون میخواهید. اگر تروریست ما اعلان میکنید، اکستریمیسم پروا نداره. من تروریستم، من اکستریمیستم، خونتون میخوره، به خون جواب میگید. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! شما را قتل کردین. شما را قتل کردین. این 1000 پاراشی. 1000 پاراشی پاروی موه. انا موه پارویو. 1000 پارا مشتگیم کاری را ما ادامه میتیم. والله بالله تالله جواب میگه. والله بالله تالله جواب میگن در خونی. الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! لا اله الا الله! محمد رسول الله. به نام الله قسم، من حتی در گور آرام نمیگیرم اگر که تا این رژیم برکنار نشود. مقصد ما را چی میگن؟ ما را میگن که این خیلی گپ نزنین، اسلامیستان نگن، هر چی میخوایم گفتن بگیره. او وطنی ما، انشالله ما چه خیلی بخوایم اسلامی ما میفره، اسلامی شو کنیم. چه خیلی که ما میخوایم انشالله برازی الله انا خیلی کنیم. کاری شما بر ما نباشه. این به همه دخل داره. چی بعد ابر قدرت پس قدرت میانه هر کسی باشه نباشه. این وطنی ما خیلی میخوایم آنم خیلیش میکنیم. الله اکبر! برادرای زندانی را فراموش نکنید. انتقام و قصاص مون نمیگیره. هر خیلی اگر امروز مرا برای سوت میکنن، گم میکنن، من در اینترپل هستم، همه بفهمید من در اینترپل هستم. برادرای من در اینترپل هستن. ما را سود میکنن، دپارتاسیون میکنن، گور میکنن، نکی این مبارزه ما تمام نمیشود. 1000 تا برآمدگی ایده برادر را پیش میبره. این برادر ما را نیتش اسلام بود، آزادی دین بود، آزادی ملت بود، آزادی مردم تاجیکستان بود. نوابسته از ملتش. روسیه، تاجیک، قرغیز، ازبک فرق نداره. ما همه برادره. همه ما برادریم، همه ما مسلمانه. Takbir. Biz şehadet ediyoruz. Tacikistan'ın özgürlüğü için mücadele ediyorduk. Yine Özbekistan'ın mücadelesi, özgürlüğü için mücadele biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Buhari şehit oldu. Yakında yine suikastlar olacak. Listede isimleri olanlar var. Yani bildiğiniz gibi Çeçenistan'da, Çeçenistanlı kardeşlerimiz Zeytinburnu'nda suikaste uğradı. Yakında da belki Uygur insan için böyle bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Tacikistan Grup 24 muhalefet lideri şehidimiz Omar Ali Kuvatov'un cenazesi için buradayız. Burada sadece şunu söylemek istiyorum. Türkiye hükümeti yetkililerine Tacikistan'da hiçbir problem yok, Özbekistan'da hiçbir problem yok diyerek Tacikistanlı, Özbekistanlı, Türkistanlı mültecilerin iltica taleplerini, uluslararası koruma taleplerini reddederek bu ülkelere iade edilmelerinde sakınca yok diyen Türkiye hükümeti yetkililerine işte problem budur. Daha nasıl bir problem istiyorsunuz? Siyasi muhaliflerini İstanbul'da bulup öldüren diktatörlük rejimleri acaba... Assalamu alaikum دوستای عزیز. البته معلوم است برای شما که امروزه حکومت تاجیکستان یک حکومت دیکتاتوری است و این برای تمام جهان معلوم شد که این شهیدی که امروز جان خود را تسلیم کرد برای مردم مظلوم تاجیک، برای دین خود دفاع کرد، برای ملتی که خود خیز دفاع کرد، برای ناموس خود خیز دفاع کرده. دوستای عزیز، این 4م روز است که این برادر ما، این شهید بزرگوار عمر علی قواتوف، 4م روز است که خون این جاری است. این شهید اعلی شد. این کاری که امام علی کرد، این ظالم پدرنالد، هرگز این فراموش نمی شود و تا آخرین نفس قسم به خدایی که رب کعبه است، تا آخرین نفس ما مبارزه میبریم. Ladies and gentlemen, I would like to state that this person, Umar Ali Kuatov, was a brave man of our people of Tajikistan. I would like to state that you know today's the tyrannical system existing in the world.
one of the tyrannical systems is our country, Tajikistan. Since 24 years, Imam Ali Rahman, president of Tajikistan, preaching the people. And that's why the people of Tajikistan, they are leaving their families, their children. They are going to another countries to get to earn money. And from that side, Russia preaching people. And from this side, Imam Ali Rahman regime preaching people. We will never forget this preaching. We will continue the way this guy has been on that way. Inshallah. حاجی عمرعلی میره و پیش پروردگارش نپول پلیسیستی اما پدخرانه خداوند در این دنیا هم عزت داده و در آخرت هم عزتش میتیه. ببینین امام علی پدنالت حرام، ببین که خداوند چی نمود عزت میته در ملک مردم. منزل آخرتی حاجی مرحوم عمرعلی قاطف که اینجا جایگیر خواهد شد. Kamerası maruşa soğuktan.
برادر جان عزیز برادر میگه من هیچ قطیب نمیزم تو نفس یا کسی شما تو دیگه زیم کسی اون برد هیچ وقت دور نرود برای ما امام علی رحمان کثیفه نامرد پلیده دشمن ملت مای دشمن خلق مای ظالمی که در مسئله در همه چیزی که هست ما از این ظالمتر ندیدم نامردتر ندیدم آدمی که غارت کرد همه مردم توجیه ما از این بدتر ندیدم در این عذابایی که هستن ما از این بدتر ندیدم و اگر که ما یک کمک دلمونده شده باشم و زیب باشم اگر برادر جان از سبب چی زیب هستم سبب چی ما دلمونده هستم از سبب که وای که ما بسیاری غم دگیر اطراف میبینم بسیاری آدمایی که دست دراز میکنن ما دستم در اونا رسیده نمیکنم اونایی که فریاد زنن که ای برات ای حاجی عمر برات میگن ما در اونا گفتم که ما بنی شما یک آدمم یک عمر علیم هیچ فرشته و ملائکه و پیغمبر نیستیم یک آدمی عادیم چون که زور میرسه همین قدر حرکت میکنم اگر که شما مرا بمانین ما مقصد خدمت کردم ما دعوت کردم اگر که شما مرا قبول نکردین در مبین این علایده گپ است اگر که قبول کردین ما مبارزه تا آخرش میبریم ما در شما پیش از این یک بار گفتگی بدم که اگر که همه مردم توجیستان رو بگردم اگر که مثلا ما تو قام موندم ما مبارزه ما بردن میگیرم گپ رفتن میگیرم این وظیفه‌ای که ما قسم خوردیم و اگر که ما گذشتنی هم باشم هیچ کس نمونده باشه ما دیدم که گیر کرد دشمن مرا در یک جا گیر کرد وقتی که زد یک تیر وقتی دید که ما غلطیدم یک تیر دیگه زد دید که ما بازونو غلطیدم بشکم وقتی که میزنم ما با طرف مردم میکنم یک خنده میکنم که ما همه کار ما در دنیا کردم برای شما من بسیار شما را دوست میدارم برادر هیچ وقت دلخسته نشو هیچ وقت فکر نکنید که مرد پس میشینه این گپایی که من در شما گفتم که ای برادرها او آدمایی که این روز در سر راه مردن این مردن حق است میتونه که هر وقت به پیش ما مرگن بیاید ما کار خدمت در میدان که شما هستم تو نفس آخره فکر نکن برادر ما حال که حیاتم زنده ام ما حال مبارزه ما نه سر کردگیم تو که با ما هستی البته تو میدون همون لامکت میگویی ما همون لامکت برادر هر باری که آواز مردم میشنوم ما رنگی همین باری بلندتر میکنم بلند میشم هر باری که ما آواز مردم توجیه نمیشنوم ما خاموش میشم پس میشم پایان میرم الله اکبر نگاه کنید خندیده است این آدم شهیدی راه میخواد ای الله çiçekler en üstte koysun mezarın üstüne koysun
إن الله كان